Kaunti ya Kisii wase umukagerwa yomo abekirwe byara n'abanyanyimbo ase ogotebekana kumwingero umwana oyo munyaruka bwe myaka 10 ase wodi ya Bubaracho imeye kaunti ya Kisii nonya nabonigo isemoke nabo igongina umwana oyo batangire ase getasenka abanyanyimbo ya Kiogoro eri gokonya abanyanyimbo gokora ubutwi bwisaine kubwatikana nege korekyo muri keito Josephat Hamisi nawe akubwati roboti uru na gutwariganira senchire kubwatya Omusacha oyo moniga bekire byara aseri mocho yo kumukurura umwana oye we myaka 10 ase kenyorogia kaburi liabamanyi sublocation Bubaracho ward me county ya Kisii tananya rabono mambia yendu yana yagwati bugwan asama ngana abete ki family gati yendu yana magisukali makoli no mwana oye family no mwana yo Joseph bugwan ngana tibonga to mwana magisukali ona kikiagara tu atiko ta Kiogoro akubwabya mwana yige kwa mwana yote kuwangi tu anakumbuka kujanga vile na ndani na manyeta sasa tabia ite lakini rende mna tu kile Kiogoro o maana bware asi abana mbale ngo darama bisuya ya mukara ro go bani state na abo Kiogoro ndikoro jenga bona sakane ga ndata kutusubira gare to konye wo maana bwa boigo abakagura bande babere uyole isemoka umwana oyo nangino umwana oyo boigo nigo nabaro batangire asigeta senike abanyimbo ya Kiogoro asali mocheli elio abu asali tangani yakagere isemoke umwana oyo nere okorete ekebekyo arabu tokurwa tokubudinde ngomugosere tenga goteba ni chiango bonsi ni ngurinde mutari kokwana mwana yateba ya tokukwana na bumuntu akorete gente kiara atambe na kitokirire tenga pake serikali akore eichecha kubwato umuntu uyo bono mambi tokirite twanyora uyo ngana Joseph bugwanye nduguyane basigari bakire bamubekire gari abantu bakonya gukurana ngakyo yotanya kogosa mwiro umuntu mungao mwatu umuntu bwata magoso yagara tuanda maragocha Kiogoro tocha kumanya ngakingi Joseph bwabwate ndende serikali tokonya yagara tumanya ngaki umoyo akorete ligose ni mogosere tumunga nakiya toreta iganara Sama ile tangoro kurudina kuambuka hiyo wasere sister yane na cheteli tukolia ingile achuma mosi kagara mama tayara ile kirogo urunga chiko mugole mingi aganti umutuko mwatine kerate ni nete achete wesi binona alinge ngarra kurugo chafunga mugole mingi akanga konte alnamu mugeti to karine kupinga chamba ka Kiogoro ngara sama naita na kialenge bagante yanda school apto to mugole atute kubwatikana n'abanyanyimbo norobotirwa nyagitari nigorwene kiribu no mwana oyo nakoreire ekebekyo asoboto kibogenderete likwenekia obwene bumwana oyo sababu wenga abaminto muna tu mukabantu nabange bara abande bande boso lakini aina aratorete Kiogoro lakini aso wenga serikali yitongore nelimbu ya muna piki etiko tumiririgose eto serie tuarazi abo batotegerera yetoroje nganya sayengo korare ke kone geko gara dutogete umano montato kwe okorete gatende kebesana Reporteria Ndizi TV korwe wodi ya Bubaracho ime constituency nyaliwali chache ime county ya Kisii elitarane Josephat Hamisi.